Kod običnog kupca najveću zabunu izaziva kristalizirani ili kako ga u narodu zovu ušećereni med. Bez obzira što je to normalan proces kod prirodnog meda, ipak takav med prolazi proces dekristalizacije. To se radi na način da postoje originalni dekristalizatori, jer temperatura ne smije prijeći 40 stepeni kod vraćanja meda. U suprotnom, ako med pređe 40-45 stepeni, ta temperatura će oštetiti neku vrstu minerala i kupac na taj način neće konzumirati ljekovit med kao što bi trebao da bude iz prirode. To se radi ovdje, tu su dvije žarulje koje zagrijavaju prostor do 38 stepeni, ne smije preći 40, ja sam podesio na 38. Kada temperatura dođe do 38, naravno on se isključi, nakon par stepeni razlike ponovo se uključi. I med za 48 sati vrati se u prvobitno stanje, u tečno stanje, bez oštećenja. I u tom slučaju kupac je zadovoljan.